gutangara ngo abantu ndi bakigira ukuri, ahubwo njewe ntangazwa n'abagira ukuri. Buryo ukuri kurahenze, kandi ikintu iyo gihenze gitungwa n'abake. Ubu abanyarwanda batunze imodoka sibo bake ko batayitunzera. None se batayitunze ntibaza aho yigurirwa, ntibaza aho bayisaba gukomanda, ntibabizi. Ariko irahenze. Abafite indege bongira ngo babarirwa ku ndoki niba bahari. Why? Uko ikintu gihenze gitungwa n'abake. Nubona umuntu ukurusha ukuri, uzamutinye kurusha etaje, ukurusha imodoka nziza, ukurusha diplome nziza. Ukuri n'indangagaciro yo mu bwami bw'Imana. Imana igitegura Isaka wa mukobwa we uzakumara ibikomere byo mu bukobwa bwawe. Nukuri mwabasore mwe, hari barebeka bazima, himukatekereze ko abantu bose ari abapfu. Hari abakobwa b'imitima, hari abakobwa bazima bo kubaka, hari abakobwa beza, hari n'abasore bazima. Nubwo dufite ubuhamya bubi, ariko dufite n'ubundi bwiza. Imana iguhuze na Isaka uzakuvura ibikomere byo mu bukumi bwawe. Imana iguhuze na Rebeka uzagukiza ibikomere byo mu busore bwawe. Ninde ubyakira avuge ngo amena. Haleluya, haleluya. Barakore benshi mukunze gusenga mwirukane bigeragezo. Kwa jina la Yesu nakwirukanye. Ekata. Mwirukane bigeragezo. Kwa jina la Yesu mukabijina raza mukabi. Iyo ari ubushake bw'Imana niyo wahura n'abafite amavuta ashyushye gute. Ntibishoboka. Imana niyo yonyine yikuriramo uwo mubare w'ibanga. Ikavuga ngo mu gihe cyashizweho guhaye icyo kubwira abandi. Mu gihe cyashizweho ukinguriye amarembo y'umugisha nawe winjira mu gitaramo cy'abashima Imana. Ariko iyo bitari ibyo, umva nta mavuta ashyushye akuraho ikigeragezo cyoherejwe n'Imana. Ntibibaho. Nta muhanuzi waguhanurira ngo gukureho ikigeragezo. Ntibibaho. Imana yonyine niyo yirwaniriye intambara kandi ikayitsinda. Ubwo bushake bw'Imana. Wibaza ko tubaye tutaza abatwanga. Turabazi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntibikenewe ko umuntu arinda kuzura imyuka tutazi ngo atubwire ngo ujegeze imitwe izo sirijegere ngo uvuye ngo abantu turabizi. Yesu yabitubwiye kera, yavuze ngo iyi si zobanka. Iryo tangazo turarifise. Imana ishimwe cyane. Ariko yatubwiye n'ingene tuzobyifatamo. Yavuze ngo niwahura n'umwansi wawe ashonje, iyo muteretse ubwo bwanwa mwabaye basumayeri muri ba Habibu mu Pentecote n'ubwanwa gute murarakaye ngaho ngo ni 040 ngiyi imiheto y'ubwanwa ahangaha niko ye Imana ikora. Aho ndi mugira ngo ijuru rijyamo amasarigoma barakubeshye, ugasanga umuntu w'umusore yambaye agapantaro kamuhambiriye kamubosha hejuru wagira ngo yicaye mu gasahani, kamanuye ku maguru nubwo yabatagira akaguru wagira ngo n'urubingo, kabosha utuguru ibyo bitangwa ari mu icupa. Urajya mu icupa ururwarwa uri byeri, umuntu Pentecote yambara icupa nkande wabaye mitsingi ryari muraho yemwe. Nari mvuze ngo hari ibihembo by'abantu bihangana, munyikirize cyane. Haleluya. Rero gusenga, umuntu usenga ameze nk'umuntu urangura kure. Abantu barangura mu Bushinwa na Dubai, ushobora kumubona ku kibuga cy'indege n'agakapu ukagira ngo avuye kuzerera, ariko umuzigo uri mu mazi urimo kuza. Abantu basenga bameze nk'abantu barangura kure. Ubu mu kanya turataha abantu bagire ngo twasaze, ariko umuzigo wibaza ko tubaye tutaza abatwanga. Turabazi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntibikenewe ko umuntu arinda kuzura imyuka tutazi ngo atubwire ngo ujegeze imitwe izo sirijegere ngo uvuye ngo abantu turabizi. Yesu yabitubwiye kera, yavuze ngo iyi si zobanka. Iryo tangazo turarifise. Imana ishimwe cyane. Ariko yatubwiye n'ingene tuzobyifatamo.
yavuze ngo niwahura n'umwansi wawe ashonje ngo abantu ndi bakigira ukuri, ahubwo jewe ntangazwa n'abagira ukuri. Buryo ukuri kurahenze, kandi ikintu iyo gihenze gitungwa n'abake. Ubu abanyarwanda batunze imodoka sibo bake ku batayitunze ra. None se batayitunze ntibaza aho yigurirwa, ntibaza aho bayisaba gukomanda, ntibabizi. Hari kurahenze. Abafite indege bongira ngo babarirwa ku ndoki niba bahari. Why? Uko ikintu gihenze gitungwa n'abake. Nubona umuntu ukurusha ukuri, uzamutinye kurusha ukurusha etaje, ukurusha imodoka nziza, ukurusha diplome nziza. Ukuri n'indangagaciro mu bwami bw'Imana. Igihe Satani atararakazwa nuko ukijijwe, urakizwa. Ugomba gukizwa kugera ku kigero Satani arakazwa nuko wakijijwe. Hari utuntu mujya muririmba ngo n'Imana irindi isezerano, mukagira ngo irindi ibyo kubaha amazu gusa n'iryo kubadihira ririndi, nibyo bikundira gusa. Iyo wabwiye kwihana ntibabyumva, reka ubusambanyi ntibimure, reka ubujura ntabyumva, ashaka ngo Imana imubwire iby'inaha gusa. Dufite abarokore bafite ibyaha by'ibigugu. Ibyaha by'iki? Bambariraho amabaze ukagira ngo ni abarokore. Tuzajijisha idini ariko ntituzajijisha Yesu. Ntago idini rinyemerera kwambara birebire, nkambara amajipo maremare n'ibitambaro, nkajijishiriza mu bitambaro n'ingutiya ndende, nkajijishiriza mu mapantaro meza n'ibindi, ariko ijuru sinzarijijisha. Imikanyari mu duhanga mutangire kuja kubaza abakobwa, batangire kubahunga ngo uyu musaza nuwa hehe. Noneho umfite 40 ukuricaye uri wenyine cyangwa hari ibindi bikurimo. None ukurishayo kugira ngo umenye ko ari wowe nkingi. Uri kwa mukuru wawe, bakwirukane kwa mukuru wawe, niho umenya agaciro ko gushaka. Garafre isabune yashize, umuhungu ufite imyaka 25 yahishe mu makota no mu bitenge, kakwambika ikote rya debuto dahembwa na Sami. Ariko Imana ufite nayo wahishe mu modoka, kaba ufite imodoka na essence uyisaba. Ariko Imana irahishe mwakagira Imana. Uyu mwaka Imana yaraduhishe, nimuvuge ngo amen. Ese murabyemera ko yabahishe? Dufite abo yahishe kimisagara, aho yahishe mu cyahafi, abo yahishe mu njamena, abo yahishe muri dobandi, abo yahishe kimisa, ariko yarabahishe mwakagira Imana. Bwana dufite abantu bataha mu gahegene free, ariko arazana gatera ari we wabona yatendereje, ariko iguhishiriye pfo we. Ndagira ngo mbatangarize ko mu bidutera gushima Imana harimo icyo kintu kivuga ngo yagize ite, yaraduhishe mu bintu. Reka nkubwire, Imana ndizikemura ikibazo hataraba ikibazo. Ibigaragazo zose si ibigaragazo, ahubwo ni inzira zimwe zituganisha ku bisubizo. Ishari ni wowe, urwango ni wowe, kutanyurwa n'ibyo ufite ni wowe. Senya Bamola uzabura ibindi, hari ku muryango ntukabura umuntu. Iravuga ngo aba yamenye yabahaye niki n'ishyamba, yabahaye n'ubwenge, narakumenye ukiri mu nda. Yaduhamagaye iragari kubereye maso kumura. Yaduhamagaye abadokteri bose barashugu, abaperezida bose barashugu, abise filosofi barashugu. Vuga ngo yadukozeho. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ndagira ngo ngusabe uhaguruke dutangeza haleluya statu, tubwire Imana ngo Mana, corona icyago kimeze ka corona tikigasubire kugaruka cyatu nubu dufite impact ikomeye kubera corona. Ni muzamuri biganza gatazitanga. Haleluya, haleluya, haleluya.
bituma imana yo mu ijuru nimuzamurire ikaza kirahema. Haleluya. Mu Bugande korona umunsi yadibutse nari narahinze imirima 5 y'ibitunguru nishoramo miliyoni 11 z'amagande. Ndavuga ngo ahangaha nimara kusarura ngomba kugura imodoka nziza narangiza kakubaka iduka rinini rifite umurongo hanyuma ngashiramo uwo twashakanye. Naho ibyo mpanga hari ibindi bishaka kudukoraho. Hari umuntu wumva yeshe ko yabaye mu materaniro yamugirira akamaro ahaguruke dutangeza haleluya 3 subiza mu gisiri basha. Senya ubunebwe, senya urwango, senya ishari, senya nimuzamure ibikaza bemera gusenya. Sema haleluya. Senya foiro akakaka elo kingo minotao fa kujana n'umuntu ukigirisha ruzamuhunge n'umurozi mukuru. Iyo niyo password y'abatangira kuroga kunkakisi pesa. Senya number 2 aramubwira ngo genda urandure. Aya maua se yaguzwe ifaranga. Nari kubereka mfano wa mwalimu kufundisha abantu bahinze imirima mu mwavukiye mu mugi. Umwana umwe Bujumbura waramubaje ngo se amata azava he? Ngo ava ku igare. Tumva ko ari umunyamugi. Kurandura nugushekura imyumbati yose n'igiti ukamugira utya ukamushukura. Ko niko kwitwa kurandura. Imana yandumye nkunze kubwira abantu ngo ibakoreho murandura ibintu bidafite agaciro. Kimote fola randura iso randura. Namukirizo wa muturanyi wawe mubwire ngo randura ibintu. Ikindi reka nifashisha isapo yanje. Subiza mbwisiri mbasha. tada nishaka izimanuka ikamanuka ikavumera. Imana ikavuga tutaririmbye indirimbo 6. Mu mahombi wacu twagaza turirimba gutya. Tumaze kwihana indirimbo imwe tukayiririmba ameza ye 2 tutarayiva. Ariko twebwe turi mu kurama tukaririmba 18 kandi zose twaziririmba Imana itarahumeka. Umuntu akavuga ngo pastor bansuri usengere. Niboreka kuguma kukubwira tiworeka komeza kuvuga ngo bagusengere. Uri input randura ibintu bimwe. nivyo Bonye umuvyeyi wawe nitegereza neza. Imana abagukomokamo bose bazatunga ubwenge bazagere kure. Nimugire bucye ndangise katonda we yaramira
isanduku ry'Uwiteka Imana data. Abami ba mbere igice cya 2 n'umurongo wa 20. Salomo aramubwira ngo naringiye kukwicisha kuko nisheye Adoniya na Yowabu ariko sinkikwishe. Wakoze ibintu bitanu. Cya mbere utwaye isanduku ry'Uwiteka Imana. Cya kabiri ugoranywa na Dawudi. Cya gatatu wari uzi gutanga morale mu gisirikare. Icya kane watangaga umusanzu wawe. Icya gatanu wari uzi agaciro ka Anatoti. Reka nkubwire umuntu nagukura ku gaciro kiwanyu tukamusezera uzagenda utamusezeye. Nibyo. Nta cyiza nk'iwanyu. Muri ibyo yaravuze Yesu yarabivuze ngo ngiye kubateguriza aho nzaba niho muzaba kandi hari amaso. Hallelujah. Niwanga gukorera ijuru uzaba he? Uzaba kwa shetani? Tuhazi. Uzabaza umuntu wigeze kugwara amapepe ukunda azazugwigiriza umuntu. Ariko umuntu wafashwe n'umuka wera azaseka akanezerwa abantu bose bakamukunda kandi ari mugufi. Dose kamukunda. Ikisirimba ndagize sha. Nimwakira ijambo ry'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Zamura ikiganza cyawe dusenge. Mana senga y'ubwoko bwa. Tina kosi fago. Hawa ndio wa Yeremia wa leo. Emera iridi la kosi no fago. Wende wabariki. Tangu langena. Washangaze. Karogine. Ila lisite bana. Tandita sova. Bagende basenye. Bagende. Bagende baramba. Baba tengeneza. Bagende batere. Kuko ari Kipalo seve. uyu munsi wa none umuntu wese wari ufite ikibazo kimugoye kirandurwa n'ijuru. Kuko ijambo ryawe uyu munsi wari urwaye muzima wari ufite ibibazo mubishanye n'umuryango we tazitangaza Yesu Kristo yasikasite pasi kurandura no gusenya kubika baheze kurandura baheze gusenya baheze kubika baheze gutera baheze kubaka. Ndagushimiye kubwira ijambo kugize neza gukora igitangaza no kuganza no kubagirira neza abari hano n'abadukurikiranye. Umuntu wese wari ufite ibimugoye reka yinjire mu bisubizo bye. Ndagushimiye ngukomeye amashi mwami Imana kuko ukoze igitangaza mu izina rya Kristo. Komera Imana amashi. Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Mwarakoze ko twakira. Karibu muchungaji.